Say that land galoshambulish and the Torise, all these BJP, land Sandoli BJP, land Berato BJP. Double engine of Wasakrini, double engine of Tony, Moina the Tony, Delay or Moinani, all these things Moyakani, money put together on Tony and the Hagalan. Madu Wawuda, how you lazy Sarkar, Hinaquidi, had a fun corn and a quiz of free coolers, here any guy now. I don't like this tomorrow in a Kali. Mean English Egypt Guinea. City Viren the Karikan, the high. Kongi Kupule, Loya, Puntale, Kanana Pulin, Fazana Mon Punba, Punbalebro, Karia Timbalege, City Viren, Santi, Porno, the Kanai Pazana, Tempage. Leibak to guy, Gelebak Yenas, Ebele, Pau Hockey, Manti to Tolo, Shara, Hamidra, Madu City Viren, Yariaba, Sadana Yariaba, Amishana Yariaba, Narendra Modina Yariaba, JP Nadana Yariaba. Admission open Nongin Institute of Tutorials. Bosem na lauba class 10 amadi Kosem na lauba class 12 Science, Arts, Commerce ki revision course hauzaragani. Class 12 Science, Arts amadi Commerce ki revision course lakliba October gi tarik kunmathoi dagi hauzaragani. Amadi class 10 gi revision course asina December gi first week da hauzaragani. Institute asina chahi kudingi position holders, subject toppers amadi letter mark scorers kayamaram puthokduna lakli. Nupa amasung nupi gi hostel gi kudong chaba fangbigani. Transportation gi kudong chaba su pizeri. Akupa marol gi damag 8014221074 amadi 8730010424 da pau faubirakpa yagani. Lengsin birau Porampata leiba the iconic living da Adomgi apamba home decor ki production, homewares, bespoke furnitures amadi interior designing services fangbigani. Residential amadi commercial projects singi interior designing services su fangbigani. Loinana turnkey project singi khudong chaba su pizeri. Akupa moral gidamak 8800505104 da contact tawbirau. Sahi kudingi toppers kaya puthokliba well experienced oiraba oza kaya na takpi tambiriba new second laiba JC Coaching Institute na kumsi class 10 class 12 science arts commerce exam thagadoriba mahiroi singi oiba comprehensive revision course ama hauzaragani haiba revision course asida yaubiningba mahiroi singna office ta lakbiduna form lobiba yagani natraga ikhoigi contact number 6009183690 da call tobirau basic English grammar course yaubiningba mahiroi singi oinasu hayingdi class hauzaragani akupa marol gidamak aikhoida pau fawbirau khoigi contact number 6009183690 Manipurda mamangi 2023 gi May gi ahumdagi hauna porokliba adunaba irang asida huji phawbada shanti poropangam dan ingtaba poropangam dan leidiba du ngarang handai batare Chief Minister na August ki tang 13 da Manipurda thatur ki manungda amuk hana akhoi gi shanti ingtaba du porok lagani haigro matung date 31 leiro matung September gi date 1 da Imphal West District ki manung chana leiba kokchukta kuki militant singna hana landara ma moong du gi kitang top top na anoba moong da drone sizinaraga bombing chathabai di bomb thadabagi anoba strike ama torokpa si gi thogdong si lakre aduna oirakliba development haigadra natagana khoi khudung cha da baigadra sigi matang da mayam ju thodo hinduna khangnaraba mayam pura manu ikai khumnariba veteran politician Okram joy mayam ju ojoy haraga khangne basu pabung asida unabagi tanja du robina si huji lairiba phim asida da kari mathok ta aduga lenga na pakhaliba thabak thoram singda piningai obra haiba chingba wafam yana phungduna wafam sing adu hanglaga kadai phawboda masi shanti purakadori bono habdi matanda yam akhoi punna khaminam gi tanja du lomina se ahama makta da achimba matang ka thokpiraga hariba unabagi thoram asida pabungna yabira pagi dongta pabung ahama makta share ma kedagi thagat pa phungdu chari pang Welcome, thank you. pabung ahamba se mamang da sudum lakhre 2023 gi June tha da haitare pabo the 30 loisala paswa ida ida Manipur gi Chief Minister na Manipur tholeba irang asida miyam na pina wafang kya phundro ko dagi ma kham ngamdre aduna ai hakse matik chadar bara haidana resign to bagi khoi thodu oma tawna ba khonara pagi thodu oma lekre adubu mahana haiba matungina amadi mitu ta thokhiba si imaibel kharana haiba resignation paper du sagai gi bagi thodu lekre adagi di kitang matam khara lairo matungda hadak chahi si August ki tang 13 da media channel amana Chief Minister Birenje unaki hai tare pabo maduda mahana phongdok pasi amuk kari haige ha matamda tha taruki manungda Manipurda tholiba irang si suju suidana ingtaba porokna ba honaragani haibaje phongdok galena Chief Minister gi famchi thadok kadra haina hangba wa hangda mahana pi hiba pakomje kari gidamakta yahana Chief Minister gi famje thadok kadribano
ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯡꯅꯕ ꯇꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯦ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥ 6-7ꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥ 6 ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯁꯥꯡꯗꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯥꯎꯡ ꯀꯔꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤ May 3ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ May 3 ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ 35 ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥ 35 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯋꯥꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯍꯧꯖꯤक ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯅ Mayꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15 ꯈꯜꯂꯤ 15ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯀꯣꯝꯕꯗꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ MLA ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ 10 MLA 10ꯗꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ MLA ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯔꯤ 3 ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯔꯤ 3 ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯕꯤ ꯑꯃ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯗꯥꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ June 20ꯗ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯩ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯈꯣꯠꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯥꯝꯃꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤꯒ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯔ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯥꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯥꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯗු ꯇꯣꯛꯁꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯗꯥꯏꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯏ ꯉꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯇꯥꯏꯁꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯊꯦꯝꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯊꯦꯝꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯣꯔꯛꯅꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯇꯠꯇꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ MLA 10ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯗꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯁꯤꯗꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯃꯣꯏ 55 ꯂꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯃꯣꯏ 5 ꯂꯩ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 55ꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ BJP ꯑꯗꯨꯒ NPP JDU ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤꯕ ꯃꯣꯏ 55ꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯏ 12ꯅ
council minister oire aduga siri thokjom saitabadana akogi hojik manipur assembly gi speaker ne aina masi panjari si hojiki laiba aina mayam da kara hangajagadriba thamgadriba wafung kara da khudong chaba kara mentally excited kanda khana bada nungaina ba ai ningjang jabane ana thamjage hairiba moi yankai manga se masi hojik sason pairiba dol yaruba kamu antani hojiki sason ji BJP na lusing ba hojik laiba BJP sarkar si mi yankai manga na support over adu hojik manipur da sason pairi ba loin bharat ta hojik mak sason pairi ba yang sason pairi ba dum ba mayam na double engine haira ka kangna ba adu makhan gi sason do ni hojik lai ri adu bu lai bu thibadi mo yang khai manga du gi manung da mantri tarani thoi lai bu gi manung da mantri anina adu ga mo yang khai du gi manung da gi lemo bo mo government is support ba BJP yang na sarkar is support ba MLA tara ga loin na manipur si tongan do administration pio loina na manipur si ahum thongna territorial integrity ahum thongna territorial council ahum thongna thugai ga territorial council pio na ai ba wafam je ai ba MLA tara gi lai bne bharat yana ba semba kanda bharat semthing ai gi hana po ba samvidhan sema ba adagi masagi lenga lo le ba leipa amana bharat ka tawna ba shakti amada bharat ki saru ko iraga adu ba leipa amani mado madida madu semba da yogi ba leipa chatu ka khare hen madu lai gi dre hoje kashmir manipur amasung tripura ne si manung da kashmir di instrument of accession sumna soi to bane major agreement soi to de adu tripura amasung manipur di agreement soi to wi aduna bharot semba haiba da hoje bharot da lai ba praja mayam na bharot ki mainland haiba du maina akoi bharot ki mainland ne haiba du maina bharot semba ki main citizen do manipur no hoila abne aduna masigi agreement je masi thugai ba yade maram di bharot amasung akoi gi india amasung india matam dugi british dominant oiramba mataga british makada india oiriba masiga tawnaba santi se masi thugai ba yade anasi thugai ba si kuki kamuna megi tang taraga manga da oirama try tra manga da separate mission pio haibiduna hoji babudi manipur si ahum thoni ye thoga ye thongna ri haidra kui marakti one akoi manipur gi akoi MLA mana haire akoi puna mal khangi akoi haire ba MLA ji mai party thagali ni party thaga thagat pada code of conduct na di sigumba MLA gi manung da kari gum ka criminal case ka pending lai se masi akoi alternative candidate later di khangre lai di moi to thaga kan hai ka ba ya bai tamja lai ra babu da criminal conduct lai MLA di thaga kan ho it is one of the provision of the code of conduct na ba criminal symbol sigumba se criminal adu bo BJP da di ho je hai ba mayam je moi to thaga pi rai mi moi na thaga pi rai mi moi BJP na thaga pi rai mi ho je hai ba le pau hap ki hai gera ari amma pauni lal hau ki hai bra kano yam kana tori do adu hai bi ge bra moi mayam se they are the nominated member of the BJP ngasi lai ba bharot ki sason pairi ba ngasi lai ba BJP da thagat pa MLA na ba moi party da manipur gi yai par bataune manipur nga kani haina thagat ki ba MLA sing do na ba moi che hari ba MLA sing do na wasak lor ga manipur da jangre hari mantri oire bharot ki samvidhan ki makha da party da wasak lor me election matam da returning officer ki mamang da samvidhan ki mamang da wasak lor कार मतुंग दा assembly manung da amuk wasak law na bharot ki samvidhan nga na manipur yaifan ba khangani ai na jangre amu antri oire amu wasak law re adu ga ngasi manipur tugai ne na hair kanda ngasi baw da bharatiya janata party ne yeng lairi manipur sarkar ne yeng lairi bharot sarkar ne yeng lairi manipur ki BJP ne ngasi baw yeng lairi bharot ki BJP ne ngasi baw da yeng lairi manipur thugai ba gi wafam sidi aina sai mathak ta panjagi buduna manipur thugai ba that means bharot thugai ji hai bani bharot thugai bi hai ba kambu je
ngasi Bharat Sarkar na Bharat ki BJP na ngasi ki Manipur ki BJP na Manipur ki speaker na ngasi sigi government na ngasi ngak tung thamni kena aduna sigi wapam je koi mayam loina khangda ga sidaida Bharat Brasagi hoji lai ba BJP ki sasona sigi RSS ki mapu re ba Mohan Bhagavana Manipur ki sigi wapam ji lapa ga na koi ningjangi maduri semaina tha tara ni thoi tara hum doi sahi amma makai suraba Manipur ki praja na matamam the home minister lama di masung ki kana su la khidre prime minister na madu sedi lagi ba rajniti wala unada bagi wa ilaigre are ge hujul lagi ba chief minister unada bagi wa laigre ada chief minister na budi hairi ma kari ma ga phongri khondri ga na hai phongr unada phongr matra koi khang de mai sarkar ki chief minister prime minister to the mai sarkar sedi lagi ba Sauruba Sarkar na Laibak ki mai chaba tha taruk sahi amaga tha taruk akoi mayam sina misi mina mikap mirong ko nahi kon mayam si sigi pau tam jage da Bharat ki prime minister na madu taroi hai madu da Manipur ki praja na sidi Sauruba Bharat kumba democratic country amagi state oiriba Manipur ki praja na mapi mapa leitaba sanau dona mama mapa leitaba khogi nufa dona malem ki prithvi ma da mama leitaba mama mapa leitaba mapi mapa leitaba jati ama dona akhoi ngasi di adugumba khogi koki lalo wi sing dugi makut tung pulaga halan mungai bi thak tang si leidi chile sikana ki responsibility who is responsibility is this is it not the responsibility of the central government is not the responsibility of this government can be over kanano aro moi yakai mangang sarkar pai ruling party ni yakai mangang sarkar pai bedo yakai manga bi manung tara na sarkar thuai ni haire ahum thongni yen thoro haire aro sonda lei ba tara gi lemhauri ba moi ni fu manga dona yani ga yaroi ga hairi Kambu karena suatu tonge itu hari, ada siri pire na kari tu anda hai, ikong ikut pulle, loi punjale sele, karena ada pulin begitu. Perjalanan mau tu pun belai bro, kari ting belai ke, siri pire na santi porong tu kanai perjalanan ting bagi, opposition kamu tu ting bro, karena ting itu, karena ting itu, setting itu karena apa? Is not the central government kari ni, is not the this tenemele, nasi. Sida lady besar kan san miam praja ki santi poro ke gam ting is kana no si sarkar jeno na tro moi sarkar ki manung de lady ba BJP ki MLA ta do na tro moi ta pato ta do tro sigi akoi ki solution ji poro na bong ga kan da ining tam no hona ba da ai ma ji to bangam je hai je ma si kana tam is not the akoi ki double engine government ji lady ba sarkar sigi double engine no to laibak thugai ba ji BJP thugai ne ba laibak proposal BJP nó phốt cái này ba, lấy bác tụi gái bác cái nào yêu biết gì đó, lấy bác tụi gái nó biết cái nào yêu gì, có gì gì đó, yêu thì mới BJP nữa thôi, có gì nó sẽ nữa thôi, mà tôi nói thì, cái mới tara đó, cái nào, anh nó ra sao đấy, Manipur đó, cái Manipur Assembly đó, chief minister đó pire mà làm thì chief minister mà xong, speaker anh đại to lấy, anh mà hota ai prime minister đó pire, Bharat ki prime minister na, cái mấy cái tăng quân thà đó, cái gì này đi ba Manipur ki sarkar đó. Hari ba moi tara do adu action law je han hai gre hogi bawa madu assembly da thami hogi bawa Manipur sarkar ne action law di akoi kine adu no hogi ti akom da kari lai Manipur gi akoi na matam du da akoi na me ge da ita ga hai je badu da Manipur government ne tin tabir ma wa Manipur assembly na kari mu da action law ma ba ngasi akoi gi Manipur ahum tho hai fi la ki dro koktuk tagi bom thadar ki dro koktuk tagi drone tor ko bom thadar ki dro akoi gi mi mayam isa isu mayam khungak tone na ngasi jatra career thadok to hondari ji hondaram godro asima na waram hoina akoi gi mi mayam cherang bodro akoi gi mi mayam mang bodro akoi gi mi mayam mang ba thi khangri ba chita mani khangri ba sora sonabgi akoi gi sora sonjege de lekthi ba phumgi ba gi cover da napi hauda ba mayam akoi mang de ri akoi na haije bwa do kari gum da mayam ni tabi ra baro sakar taram ba man sakar ta ma ti to ba aji to kom to ba kana dai to no are hoji hoji tikra bai to Manipur territorial
council ahum thongna yentho hoi si moi adu wa lakre yana hambada haibu wa se manipur gi MLA manipur gi mantri ori kamun haibu ya bro mase BJP gi MLA oi bagi BJP gi mantri oi bagi haibu ya natro masi BJP ni yadna haibu natro moina sigumba manipur thugai je haibu da yarga di mado BJP ni yadna haibu natro BJP gamena yadna haibu natro ekal dragadi ado gadi manipur sarkar se Lebak Tugai di MLA or Wasak Lorga Manipur Saka the Sango Hydra Manipur Assembly Lebak Tugai Manipur Assembly Lebak Manders Makolo Madu Holo Topusimbro Madu is speaking of Kaloidro Government will come from Tokro Mantri Singduna MLA Singdura Manipur Tugai and Hirapa Manipur and Tonga Hirapa Madagi don't give them Tadora Hirapa Aduda Governor Nangasi as Ukang Sava lies on the motive and near to let him talk to Governor has got his responsibility. Governor has got his duty. Barok ki sambidana. Akoi shingma tamjila akan da governor karamba role logo the gedo. Karamba mathong da gedo barok ki sambidana takje bapone. Manipur ki hum ji ontong serious hoire. Kayamu yam serious hoire gebu. Karim kan da karamba mafam da karai da kari thol kari haibang amdre. Adagi kangu ki landa drone season adana country amaga amaga gi marakta tawnaba land dawna ada kugi tonganba country ani da tawnaba land da drone sina na bom thada bi bhabda sida thada ra kanda hawdi leiba manipur gi baror ki amak tangai bari representative oiriba duga manipur gi ai governor na yamna thanda da dai famna le to mo moyena kali akoi Shri Modi gi anu bala kwa Akui 9 June the Wasak Logi government Lugi Makata 100 days program the Yaure now it is almost completed 100 days. Try that Siminitana resigned to what I Karim Khan and I resigned to Tony and I Toibo to Punamukai Dini Amuhai I the Yogi Amuhai. Sometime City and Virencing Honorable Minister he admitted openly that was it Toibo Mayam Punamukai must he I died on the Zeman. Pong hayo. Ade sometimes ay muyog di hay karmay hay dono kangti. Ano hudi lay ba sarkar gichin hay si ga ango gisoiron. Hudi lay ba sarkar gichin hore na kari hay ni kang daba kari hay ni ango gichin ngasi ango gisoiron ngasi sarkar gichin na itu tari na. Ngasi na ama hay ni ang kina kari hay na kang daba. Ano kari hay ni angang gi kuambam. Ano sumba Mong is the very positive Tambasumde, Tomapana, Mong Tana, land is 10 months of me died of one of them. Like we say that, when I'm not jealousy, Koktuki say that man. Unified command you are from the unified command make your home the sinare make your home the sinare unified command the team minister na man he kongu meeting ji kongu lo in ma khana daga mayam ji puna muksi pa na kotun tawni na hai ri basi me da ya nam satar ne unified command mi lo re mo hajali adagi unified command adu tawre ai khong put bule mo hajali sai da khoi ngang ni ba mayam ngang na hujik lai ba matam na te na khali I feel ngasi gi chali ba bit prithvi de chali ba parliamentary system of democracy the cabinet system of government I say it is a responsible it has possessive collective responsibility collective responsibility like the pone hujik manti anina lebak waini manipur ohum thongi yelo ye hujik like the sarkar se cabinet system that they are responsible because it is cabinet system of the government cabinet system has its collective responsibility and must see Ana uring mati uriba ibu IBM sing uring BJP de lari ba MLA sing mayam pun nampak kangbi nang mana mayam kan nazu honda biram ba yai kan nazu hore re laushe ado ngasi sarkar sini Manipur ki santi porong na bataw ko sila ita Manipur praja na bata pen de ai mati aseng boy kani CSO mayam na pen nadri Manipur ki praja na pen nadri me ki horok pa land na praja puna mana assembly phab na khane biu akhoi wafam ji loisan biu hai bada no mana mangang atopa mangang asina mangang ni hayeng na mangang ni hangchina mangang ni akom dadi drone porbo koktuk gi bom dhadare akom dadi koktuk bom dhadare Manipur ki toang ba drone attack tong di bom dhadare wala loina na hairi ba MLA sing tunang asidi Manipur thugai ra om dong yana ji haigale na madu wabuda hawilai ji sarkar sina khoi di heda pham kon na khoi sakri kol sirani gai na adon da lai di sumaro na kali akhoi mi na hingri je ijat kini akhoi mayam punam na hingi je ijat kini with dignity ni mayam gi mang da ijat ke loina na hingba ni ijat yaw de bi bhab da ngang ba gra ngang na to bu di
Faroena Khali, I appeal the governor. Governor is the responsibility, he is the representative, he is the constitutional head of the state. Particularly Manipur film, Governor Manipur Honorable Home Minister Amisaga Unagre Jutai, I swear no Unagane Khali, and the Maduki measure Lorongani Khali. Adubu, Hojik Lady Prajagi seriousness is the governors who come to air, Barosakans who come to air, Aduga Manipur. भारत वर्ष की मन लेबा चाउग्रबा कोई भारत की गणतंत्र की डेमोक्रेटिक कंट्री अमगी मदद लेजबा अकोगी अदुगुंबा इचम चंबा प्रजा मयाम लेजबा अपिक स्टेट अबले मसिबु भारत की प्रजा दंना ngasi बावदा भारत सरकार न लौदब हाइबसे मसिदि निमित थान हे लेरिंगे मणिपुर प्रजा की थमोइदा अमसुंग मणिपुर की इतिहास येक्तन लेहौरगदबा अदुगुंबा अकोगी इतिहास की तांकक अमनी हाइगे Pongo nga sai pabuna pan bada khogi minister ani show do badu BJP gi ju MLA oiba mio singa se mayam na ju dum hana dagi makhogi mathakta BJP na dagi sarkar ni action lokha pion haiba lakre or chief minister na mamang da ma phongdo khiba ma lai madudi hari ba minister MLA singa do pabo makhoi oiba khogi khulai pai ba singa hai tare yam chawba threat taw dagi akhum moi ja hai da ya da dagi Manipur thugai na ma poche haira po era da makhoi mathakta hekta action lokha pa ju akhoi ya da bai ni haiba wafam ma assembly thongki ana sima ta ji kari अखोगे हारी वाफम से हारी बो एमएलए तरा दु कुकी की लालो ब सिंगजिना खुजु खुलाई उत्तर थ्रेट तौदना किहन खंगंदना अखोगे अदुमाइना हाइबो वैरम बसु याय आइदना सिनेबा हारी माने अदु अरगदि अखोइदि थ्रेट तौनु तौबुनी हाइरोदना अखोइदि समाइन तौना थ्रेट तौनु तौबुनी हाइरन अखोइना दरगा सारी दुदि मोइसिंदु एक्शन लौदना तांथोको खोतोको हाइबन तेबा लेबाक्सिगी एमएलए ओइरगा लेबाक्सिगी एमएलए मणिपुर की एमएलए ओइरगा मणिपुर की मंत्री ओइरगा मणिपुर थुगागे हाइदो मी मयाम द इकाइजे मणिपुर रे लेबा प्रजा ओइना इदि इकाइजे मणिपुर की एमएलए ना मणिपुर की मंत्री ना मणिपुर असेंबली की तोलोब चारगा मणिपुर सरकार की तोलोब चारगा मणिपुर थुगागे हाइदो मदि लेबाक तु लेबा मी अमनि प्रजा ने जे इकाइजे I feel ashamed. Chief Minister होय कयाम सु इकाइ बिरम गने खले मणिपुर की एमएलए ने आइदि लेबा गा उदोय नि मणिपुर की मंत्री ने आइदि लेबा गा उदोय नि मणिपुर सेम उदोय नि लागा मणिपुर थुगाय बदा सरकार तुमि लेरबा मणिपुर थुगाय बदा तुमि लेरबा प्रजा मणिपुर न करिन बांदा मदन मणिपुर असेंबली तुमि लेरबा मदुकी लमदु लेबा प्रजा ने जे अखोइना नागालैंड सबता नागालैंड ना जगा आसाम दु बेबार तंगु मानदे इकाइ जे अदुना मोइसिंदो नोइन तोइदु करिगर माइन तौनो करि तौबनो चेन चिन हंगनबो याइना होय अम्मा वेगेरा हाइनिंग बाहाइनो अरेगिदे कुकी हालनी नमु हाइ कुकी कनबै वासनो ngang कनबै वासु ngang ni हातबै वासु ngang ni हुजिक सरकार की मरोल नै गसा हाइगिदनि ने हा हुजिक सरकार की मरोल अखोइगी अदि अंगावगी चोइरोल नोमुनम ngang ni ngasi nang wangi तंगमदे pongo ngasai question ya utang di hanjala aga da 2023 gi May dagi thoga lakpa 24 gi 2024 gi September yaure pawo ara sidai da mu August ki hadi hadaki kuidri mit mari ni mangani gi mamang da Mr Birena phongdo khrizi tha taru om tang ngai go habi pot de adu mang santi porake havne sibu ba hadi am kano ke akoge aina sai ngang do yaure da masi huji phawda koge hojik toriba lamse manipuri praja da aina hajere bidi हौजिक मणिपुर थुगागे तौरिसे बीजेपी ने हौजिक मणिपुर थुगागे जे भारत की बीजेपी ने मणिपुर की बीजेपी ने सी मनुंग थुगाइबा यानी यारोए ने ये लिसी मणिपुर बीजेपी ने मणिपुर की शांति थंबा अरग था तर की मनुंग अदु अदा तवाजी बीजेपी के मनुंग लेरे कनाम त लेते मोय की पार्टी ऑर्गेनाइजेशन तौजगदमी अमित शाह तौगदमी अरग कनो न मोदी न तौगदमी जेपी नदान तौगदमी सदा न तौगदमी बीरे न तौगदमी छैतबर्तन तौगदमी मोय की दायित्व ने पुनम अमांग अता असि अना थोइ बजे दे ऑल आर रेस्पोंसिबल pongo tuga sidagi kitang amu shujidagi related ti oire phaidora ka da babu khoigi assembly ada pham khibodo adaida khoigi chief minister jo adum haigre hana khoigi illegal immigrant sing se tak thona bu khona bo popi thadan khona ba hena ai man ju nyam toine assembly dum palle adum khoi puna man ta bigre ada august ki tang 3 ta assembly gi mi pham ju da khoigi speaker na choba thodang loraga committee ama seme hariba committee si kari gi ha matam na pabung manipur da mitop changsela pathing na ba aduga nau na khul saraiba hogolaiba mayam se khangdok na bane ana hariba committee si gi chairman sina awangbai new mine oi aduga committee si mioi tragani thoina sai tragani thoi si manung da khogi manipur thugai khogi thugai raga khoi ba tongan ba administration chauna tali ba dumla ba
kuki MLA let pau hakup se members the yaw hatare hariba members yawi adudaida numituda dum opposition party the congress ki lokeshona MLA na dum phongdo khiba lei madudi let pau hakup si akogi assembly the present oidaba maramna mana yawri ba committee se yaw matam madugi chap chaba kana badu phangada ha wafa ma phongdo kra adubu speaker gi market gi aduma hapa je hadan hakre aduga moina thamije 3 months ki manungda hariba report adu committee duna pikala kadabne ha wafam thame aduga noma leraga nini suba numita let pau hakip na hariba chemak liba koigi illegal migrant ki influx ki matang da khangdok pa khotok pa gi committee adu mahak assembly da ju lak pa nate mahak ki ayab ju logi de mangona karim da tanar mang leiti aduna ha ka mari leina de na phongdu i haitare ona babung si je masa ta da bi da koigi lenga sina adum pachen da senjam gi pot ama leibra na ta kamai na karo de akoigi rule that's under already karigumra kanagumba akoigi MLA ama committee gi member mo en gi magi masaki ayaba longnai ko adu longna da hapsale natra ale alongna da hapsale longna hasan de amru jai goinga moro haire no sinatro goiro haire natro hoy aduna ha koi di kari manipur assembly di kaido ru da geta ai si hajiri ni manipur assembly ai je de leibak tu ga ye leibak ye na je ba le pau hokki bujiki hauri ba le pau hakip adune ba manipur thuga gi hari juna ta mantri du tolo char ga phamidra le pau hakip ada phamdana file sudra adu thabuk chole ba madu siri bire na dum yari ba magi natro ji BJP sada na yari ba amisha na yari ba narendra modi ne yari ba JP na da na yari ba no gi akoi moi lebak thuga ne do lebak thuga ne ko di manipur ahum dong ye ne do moi yar do ri ne adune hoju lai jodi sambidan gumba parliamentary practice ka ji manipur assembly di isa chana da gum ni marai da hayo di am lai gre moi tho do ba do padong dong chama jani kapsa na manipur assembly da kar manipur assembly je do karai we ge bu manipur assembly da kar ga mantri we ge su lebak thuga je ju hura la ju adum iya de ya ye do manipur assembly je adu go wi ye na hai da ya de ga bai do aduga hojik pabung na thamisi mamang thak gi haunai tare kuki MLA tara gi mathak ta miyangi ma ke gi BJP gi party da gi so duga lainga ki ma ke gi so minister pham pai ma yawbani na hoi action lokha piwa haiba wafam phongdok ta leigrabane du hojik ba phongdok ta basina maram oraga koi leiba thugai ba su dum BJP ni kanna ba haiba su BJP ni aduna masle da yamna chawna chamam na leire irang asi lochna ba ama tangare ba pambai di BJP adagi khoi gi makoi double engine government se natana upai leiti habdina khoi na di ngamro ha wafam duni am clear na double engine na tawbo chakri ni double engine adam tawni moina da tawni dile tawji moina ni all these thing moi akani sei da lan galo symbol da tawri je all these BJP lan sangdoli ba BJP ni lan bera to ji BJP ni ai shabsan da bang BJP na dum sana jaba lila BJP gi lila ni na de on swai dum iru buga swai dum hoga swai dum iru bo aduga babung hadaki kokchuk to thoki ba thokdo kai dare september gi tang amada mai gi thokdo to tang haipetang ningchang jal amada babung hana thamjani ngofam je numi tu da tawri base drone sijinara kai dare anga pam ongda han ba oina dare pak tak na tawda misimina yaukre even security force bo state ki security force bo shokre ada lakningi wafam di hariba maphamduda ngarang se DGP Manipur gi Rajib Singh na yengselure chatlure matamdu da Paumi Singh na hamo wahangi pakumda mahana phongdok pa je miyamna central force se leibagi kana deron lokthop piro ha wafamdo maram chabra hin hange oda DGP na phongdo bi central force lokthok o ha ba maram suja ja de maram di state force ki leijer bi strength ase kona de sigi irang se laksana bona bodana makoi je central force se mathok tai ha wafam phongdo aduga mu oktuki kadang bangi miyamna pabung ngana khoi da phongdoro ko si kamaina phongdor ka ha matamda aikoina nongmai kapak pat timing adu dai tai mafam du dai da BSF chu lei ba BSF du da thong thilaga hoi get thilaga akoi am ta kan biu kuki na landara e bom thadare nongmai kape na khoi ga ta khut han biu na hai matam da thong ron je laga BSF kangu jan lei hai ona central force DGP da lok thok pai maram cha de state force ki strength na ngam mo hara sondra ma khoi lei tara ga ju khut han da na khotana myam je chef oina bo khona drabina chigi DGP gi Rajib Singh gi wafam je kadai faw ma reasonable oi hai na khale moi ge central forces to the akoi gi leida akoi hujik lai riba state forces se bar kanona hujik lai riba system sida akoi gi article 355
सी मखाददी करिगुंबा एक्सटर्नल एग्रेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस लेरगदी भारत सरकार ना अखोगी स्टेट टू कनन बसिबाई थारकनी हाइबनेबा एक्सटर्नल एग्रेशन लोरबा इंटरनल डिस्टर्बेंस लेरबा अरोदी भारत की संविधान भारत सरकार ना मथौ मपी मदुदी स्टेट टू कनन बसिबाई थाजल होनेबा सेनेबा अदो सिगाई थाजल सिबाई सिंदो करमाइन सिनगनी करमाइन एरेंज तौने हेदो थाजल सिबाई दो करीदो थाजन गेबु थाजल सिबाई पुनमुचे इन द एड ऑफ सिविल पावर हाइबनेबा होजिक लेरिबा चीफ मिनिस्टर होजिक लेरिबा डीसी होजिक लेरिबा पुलिस की अखोगे मकोक थोंबगी एजेंसी से मखादो थाजन बनेबा अदु सी हाइबा हाइतबा दुदी अखोय आदगी पोर्ट पिराजु यूक्रेन का रशिया का तौनेबा कनो इस द लैंड सिदा फना फबा कन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिक कया की टॉप नु पिरा का भइतो द पिरदी लोइरेना it depends on the efficiency of this government including chief minister hojiki leiriba nongmai hojiki leiriba security forces hojiki karmain to kodike je moi sinja gadamina moi chigadamni Biren is the home minister Biren is the chief minister Biren is entitled to call any meeting under his chairmanship he is supposed to manage it Biren sinja gadamni asondagi na kuki dagi na bom thadare asondana BSF su lei haibra CRP haibra lei pau madu khara kam na khona ba to bino to tumin lei sin natro madu response to di haibra natro madu di why it was not done why they were not responded like though let the chief minister of Manipur who is the home minister let him reply man khong da ba hong tu ba sida tu ga yang interesting oiba point am da ba khoi gi thogo ma haitare garang hanje BJP GML RK imo Sogolban Kendra ge mahagna home the kogi central home da GM time da kai ha Manipur ki central forces lokto o ha ana sonda no ngarang je mu karo kogi DGP na Rajib Singh hai je lokto ko maram cha da na ani jida amar ju BJP ki kano ne adum lenga ta ha bane lokto o na central da ha sonda yong Rajib na DGP no kogi central je kogi central forces lokto ko maram cha da ani je sida try da ju kitang chayet na ba phom la pa gi mami ma u ba ana sigi matang je try da ju do ma khogi kamai imona khogi nongom birenda khogi unified command handle loi duni ne hoi baba nongom birenda unified command dum lairi uji cho sideki unified command ani thon ge de kangre unified command ani ong unified command ani thon ge ra dong ge ra it depend on the efficiency of the government on the efficiency on the person nupadugi mathong na maring gen da lei natro leitra ne unified kanam yaw da ba simi sa mayama barab ki hung home is prime minister sang ngang natro adai dia ahoi dia aduni adani ahoi di aduni ahoi mi adu kumpura yang kai na support to ba adu sarkar vai ri chief minister dui maring gen lei ba mi mathong na lei ba intelligent ga wai ba khara efficient oi bai da if in case of some efficient and courageous chief minister nongcha du kan unified command birenda hanjala loigo holi ko leiri de sid leiri ti already pabiro leiri adagi si moi kanan sani kari sida strategy and operational group kamain tawni adagi operational intelligence group kamain sinani loina moi khanari matro sida khanari mayam ji madu khanaraga moi tarani toi holi leiri chief minister yaw cabinet na khanaraga ware blogudam ne maram di sarkar haije governor ni sarkar haije council of minister ni bharat ki sambigang gi makha da wasik lo ba council of minister ne ba aduga madubu sabotori MLA ne sarkar haije adi makha da bureaucratic officer these are bureaucratic officer DGP is bureaucratic officer moi ni dra they are supposed to obey the command of the government really the government is command of them ne ba adu command of ngam da dra akogi sagon dong ne na hairaga sagon di thogdadana man sagon di thogdadana sagon bu de sel ga 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 ni aduna ri huji ruling party ki MLA ki adu to ada to ga hairi ba aragi nan moi na hangkan da DJP ne ga hairi milche sarkar sin da sagon thogri bra tongi no pa chem do mai cheli bra madu ki question di pradana lepta ai ga no ai na karingam ba da huji ki si tangkak sidai da hai ba chief minister oirambadi kari tawda ge che aina di hire roi ai samang na haibadi ai akogi adu mai na hire roi aina thengnar ko chief minister ki singi
manungda Manipur laioi garaba chief minister singi manungdagi chief minister karana karigumba kanda akogi laibaki oiba maram laibaki da maram chabu orgadi akogi bharat sarkar gi kaman nataga yathang mado akoi moigi adu yadaba indaba yai aduna hauji akoi madu kudam aina pijagre madu di karim kanda Muhammad Alimudina 1972 da August ki petrol de tonu haiba kongdom de tonu gai da tawni na tawgi do adagi akoi a kanu ki 1990 da arkedan business minister ngenda akoi gi thangwi ban gi se da saba sangdu barok ki matam gi barok ki home minister na madu thugai uga adu tawn ganu ga akoi tawni am tawe leiba ki oiba ngasi laiba state has got one authority and power Bajik lagi baru ki aku ki sasion je federal system ni federal system da baru ki sambidan ki makha da aku ki state ki wajah autonomy do madam pangi bo power do da state ki interest do wajah gadi si minister mang kan baju kai dia na aduna kari gumba kana mathong ngalai ba chief minister oira magadi baru sarkar da hai baju ya ina tra mana command to ma chalan baju ya adu mana chief minister nu command to bujai then adu ge ma thona phona arjal ga kaina who is prime minister what is prime minister manipur na mai chaba manipur ki praja miyam chira kanda prime minister kanano prime minister kaino chief minister gi mamang da maram di ai ki praja ni sing baba ai ki praja na mai chaba ai ki praja mayam no o khong ki kaptra mai men de le ra kanda chief minister du di nong cha dong na chong toro ga da ni Natro. If I happen to be, I will be the lion. I know. Gachari si, I di masi yam kan na mayam da hai ba sarkar da yam na banam to bo paju pambe de. Adu leibak si wari ba phiwam praja mayam na huji goi ri ba phiwam sida adagi isa inaw king mayam lan nga kuni gai na ngao huji wari mayam je masi ki phiwam si kito ri mai mateng pang go manipur praja gi mateng pang ngam go dra ai hangja ai mayam da akoi thambane ai hangja ba khara thambane madu akoi tabi ri mayam kwai na madai da akoi mental chai to bi ai mai ki gari panda swe aram go madu nga ki ai nai koram jari Nam pura bosu tabi kre hujik pabung ki market ju thamni wafam di ngasai high ki maina khoi sanari ba mayam se khoi irang se lo lo habji habdi lebak thugai ga dabni manipur thugai ga dabni habsu BJP MLA minister mar tagi ora pani na hari ba irang se lo shana bo khonam BJP ga chogo thodang lai habdu ni adu ga pabung Okram join am yam da thamki wafam adu ga ngasai koktruk ki matang da autang khoina mayam pura ningsang haning badi hari ba ngarang BJP na mafam du chalaga yengsing matam da mahana phongdo ki ba si center force lai ri ba si Manipur ki state force ki strength adu wat maram na hari center force si yamna achoba tangai phadaba mathok taba mo aduna ma khoi central forces singa si Manipur da gi hanan ki ba ba se maram cha da wafam phongdo e adu ga lai ri ba drone toraga kukim detention na season rak li ba dum la ba ATC citizen abi da ta khoi NSG yaw na tong ba higher level ki khoi new sing la laga tap chana inquiry toraga na wafam su phongdo ki ba lai re adubu hamning ba lakning wafam de central forces ka high red zone area singa state da tampak ki lam bot Hill is dum later, Adu, no make attract but the younger they have to Miana, Haritanadum, no make another for the Pongo Galay, Hoji Bobo Lotopi, Wapanite, DGP no Loto, have a pom to Nedum Pongo is Aduna Kotuki Togoshi, Amona, appointing sing by Yaribadi, September Gitan Ama, drone, Tadra Pano, Castle Matam, Lady was Central Forces, BSF Aduna, Hariba, musing a double safe when of the Kanava Honda Mahut Tamakona, two Lonza like a lake, he happens in a tali body. Masagi DGP na khoi mu khoi central forces se lehangadab ni hari basi chumnagi babok maching wat pagi babok oina ba central forces se lehangadori pra ha wafam cha miyangi market gi chawna hanglakli aduna central force leibagi chap chaba matho do to hon matangai fade state forces singchu mathok to hon matangai fade adugo miyamna khoi state forces sing da sorry ba siju ta semba makti khoi tuan hai tare Mu karena pau for posu lady madu di karino hai matamda lenga ki maikai dagi hayo authority ki maikai dagi miam singang silo khutaro khul halu haidan order pirak tam maram na koina lady vasa upa le tab na phom pho phongdo ko lady ador machi ki chapta mathok pangthon gador du di pabung sunga sai thangkiba dumaina hayo authority state lenga state government security advisor DGP ki ma ki achoba thodang lai hawa phom je thamjago len nang sigin wakta di sigum la pau ada khoi achima ma tabam kai thoga pabung na khong kya phongdo pibagi tanjama pina pibi ba se khoi maikai dagi ju thagar pa phongdo jari pau Thank you.